Warapo meme. Ondala okulanda okapanseni mai onokele. Oyina ingapi? Osaiza yoyo ngapi? Osaiza yanje 40. Oyina $50. Kwathela nje meme wilandithe nje $25. Ondiwete kuti inwendela okulanda engaku. Otolombwele nje ngini ndilandithe engaku ndidhilanda niimaliwa oyindji. Nda ndidhilanditha po $25. Ano $50 odho ondando yashugunina. Ewa, njili kombinga yanje jino ine $1 ngapi? Odhina $60. Meme kwathela nje ulandithe nje po $30. Zamo mositola yanje paife ngi omufuthi, omuyugi. Owaluka kanditi chikutya ngu oweya kuyaka. Tala shi waningilako nei. Omumati omunene uthike mpono ndele kuna iimaliwa. Itala ngoye mwene, inopumbwa nando okulombwela komuntu kutya ngu omukolokoshi. Wuli to kongo mpa wuna okuyuga. Inda ukayuge meme goye, oyi inekulonga naa. Paife zamo nokulimu. Ashike ngaye meme gwanje nandikuula nayi? Anditi zamo, ositola yanje kaishi shalale kuyakwa. Okwadhimbulutha nje omupya monkalamwenyo yanje. Iitya ya meme nguno yanyenga nje komwenyo. Ondakanitha akuluni yanje shindayi ndina evulo 12. Ochali ochitopolwa kyonkalamwenyo yanje chilulu. Ochili echidhigu kuchidhimbwa nokutsikila komesho. Paife meme nguno okwadhimbulukitha nje uwehame wonkalamwenyo yanje. Oh, meme ondekweeluku. Ondalike ngeno andidhipaga ndandikanapo. Sister Pauline inopata natango dhimbulukwa kutya nene siku ndyoka tunokuya tukuvise evangeli. Oh, ambala ndadhimbwa. Kwathela nje otegele nje ndipata ositola yanje. Monene ondamana. Hello Mati Ngunjuka. Chiningo chipu, Paulina. Warache. Ondeya kukulombwela kombinga ya Jesus Kristus nashi shasimana okuganja omwenyo goye kuye. Ay. Wehe kulombwela je kombinga ya Jesus Kristus. Wadhimbwa nengo wahogololiko kukala kusoshoni? Kandi soshoni. Omufuthi, omuyugi. Inda ukayuge meme goye, oyi inekulonga naa. Owaluka kanditi chikutya ngu oweya kuyaka. Tala shi waningilako nei. Paife zamo nokulimu. Kagwe waitithana jo madina shashike datulako dado kegaku. Ouchichike shiwalo kuvitha. Ochishopoti pake ne kikobo chivulise shadi pake ne kugwe. Ngini? Kwathela njino handuka kakwali ndili mombepo mbwana. Zakugomesho gaje utuvitha shihutula milonga. Kuete tu kuchogwe wapubo kuvithirwa chivulise gae. Gena ni kucho kukondololea embepo doye ochiketu yithana kuchago nkristene itachizukumwe. Otisiso shoni. Mbuladho ndiso shoni ngaye mwene. Omanga tulieni tatu isaneni kuchanisa Kriste na tukotokeni tukaleni ayuki mukesho katatu shipopi tatu shilongo tatu zara nenge kulia kwetu. Shashi otseni aenda na njira kevindika twategeleleni egaluko lyomwai wetu Jesus Kristus etwileni etufaleni keugumbo. Ano hoka eli. Olimo njira mbuladha, ondino kuchenda ngini. Kalungo kwetu vanekeleni egumbo wana wa megulu unilonga yetu yokombanda yevi yapu nethimbo lyathikana. Ashikoko tuyeni kegumbo ndika otuna okukaleni twatonata nokuhulithapo iilonga ayihe iiwinayi inayopala. Natukaleni nonkalamwenyo ya udhilila Jesus Kristus amwashishe shoka tatu shilongo opo mboka tayetu mono nenge oomwenyo dhoka tunehalo okudhitseyithila Kalunga dhimone uuwanawa wa Kalunga okupitila miilonga noshowo muukwatya wetu. Otuna okutula omalalakano getu kiinima yomegulu. Kala una onkalamwenyo yina omayuvo kutya ongwe ochilyo chomegulu uuyuni mbuka kaushi wetu. Ngaashi tatulombwelwa mutumwafo yotango ya Petrusa onopolo ntiyali okatono okatimulongo nayimwe takutiwa kutya aaholike one onje ndina akwiilongo muuyuni mbuka onke otandi mukumagidha inamu etha mupangelwe kuuhalu wopantu mboka tawu hindi aluhe omwenyo. Chiko tashi tulombwele kutya nonando otulieni muuyuni mbuka kehe esiku natukaleni tatu idhimbulutheni kutya egumbo lyoye kalishi kevindika onke ouna okukalekapo aluhe ekwatathano pokati koye na Kalunga koye. Ndele tolandula meenkatu dha Jesus Kristus. Mahebeli onopolo 11 okatono okatimulongo sigo okatimulongo takutiwa kutya koonkondo dheitaalo okwakala afa omukwiilongo moshilongo shoka Kalunga emuuvanekele. Okwakala momatsali gowala noshowo Isaac na Yakob mboka Kalunga eya uvanekele euvaneko tuu ndjoka. Oshoka Abraham okwali ategelela oshilando shoka shina omikanka dha kolelela shasindwa noshatungwa ku Kalunga mwene. Ano Mkriste ngo kena omayuvo womwenyo gwalushe
ihamangelwa miinima yuuyuni mbuka. Ohatindi onkalo, eyigililo, uukwatya wuuyuni mboka kauna nandosha moshilongo shegulu. Omukriste nguka otiikaleke komwiityo nayi kehe, nonkalo kehe tayi nyateke opo kaanyateke oonguwo dhe. Ano nga wuli omukriste, tula miilonga shoka tuuvitha, opo waatompathane iilonga yoye neuvitho lyoye, opo wo neemwenyo dhoka tadhi kupulakene notadhi kutala dhi vule okuya pu tate Kalunga. Inatu tseyeni uudhigu womuntu kehe, onkene natu ulukileni kehe gumwe ohole ya Jesus. Thank you for watching our video. Do not forget to share and subscribe that you don't miss our videos. May God bless you.